urabona UNHCR bishaka ko abantu bagomba gutya u Rwanda ntabwo rwabyemera, ntabwo bafata umuntu gutya ngo atungwa n'agatonyanga UNHCR igira ibyo bintu by'ubwirasi kandi from the west erega babikuraho amafaranga rwose. Ninde ugemura UNHCR? Nese UNHCR abakozi uragira ngo abakozi bose UNHCR uragira ngo abakozi rabo babonye akazi? UNHCR birasanzwe, nta gihugu kiri serious kitagirana ikibazo na UNHCR. Iyo system irabungura kuko bo basaba billions ibihugu by'amahanga bakamena mu dutonyanga, sibyo? Human Rights Watch ntabwo ishaka ko ari umuntu uhungabana, of course n'u Rwanda ntabwo rushaka ko ari umuntu uhungabana, ariko nitwumvikana Abdul ngo turakwimuye kugira ngo ahure twanyuze umuhanda kugira ngo ufashe abantu miliyoni, wowe ukavuga ukagoma ku gasambu kawe ngo tutaguhereza miliyari nuhava, ngo ubwo n'uburenganzira bwawe. Can we accept that stupidity? Uzi Zurich mu Busuwisi, there is the entire road which goes, yagera ku kazu k'umuturage kakazenguruka. No mu Bufaransa za kaburimbi kazenguruka ngo yagera inyuma y'aka kazu kakazenguruka ngo kuko nyirako yanze expropriation. Kaburimbi kaza yakagera ikakazenguruka igakomeza ahandi ngo yimanye inzira uburenganzira bwe. What type of stupidity? Okay, ikibazo ni icy'Abongereza. Bongeza iyo ari impunzi z'abazungu bene wabo nta kibazo bafite, ariko ikibazo cy'andi mahanga ntibabishaka. Ni nacyo cyabakwe muri European Union. Harimo abantu bamwe bitabaza politike ya opposition y'abantu bitwa ngo no opposition b'Abanyarwanda, akavuga ngo Rwanda is not safe, Rwanda is not democratic, bagatanga urugero rwa Victoire Ingabire, bagatanga urugero rwa Rusesabagina. Ariko sindi mu bantu bemera yuko dosiye ya Rusesabagina ariyo yaba igipimo cyo gupimirwa ko mu Rwanda hari ubwisanzure cyangwa se hari ubwigenge. Mugabe burakoze kwemera kuganira na One Nation Radio, ni radio ya diaspora nyarwanda, ijwi rya diaspora nyarwanda. Turagushimiye cyane kuba wemeye kuganira natwe. Murakoze. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku kintu kimwe ahanini kiri bwibande ku masezerano y'u Rwanda n'Ubwongereza yo kohereza abimukira mu Rwanda nabo baraje mu Bwongereza mu buryo budakurikije amategeko. Wenda ntabwo twinjira inyuma cyane, tureba ibihari gusura abantu dusobanurire aya masezerano kameze n'ikirimo. Mu minsi ishize nibwo inteko y'Ubwongereza imitwe yombi yemeje ko u Rwanda rutekanye, ingingo yakomeje kugonga kuba hakoherezwa abimukira, banemeza ko abimukira ba mbere bari buze mu byumweru 10 na 12 biri imbere. Mugabe Bob, ibyo bivuze iki? Aya masezerano asobanuye iki? Ese ni iki Ubwongereza buri kubona nka threat kuri aba bantu kuba baje mu Rwanda, n'icyo u Rwanda ruri bwunguke? Urumva aya masezerano ubwayo uko ateye, it's one of the kind. Rigare ni ukuderega inshingano, ni nk'uko njye naba afite inshingano nkaziguha kugira ngo si uburenganzira n'inshingano.
ngewe kuba mfite inshingano narangiza nk'iziyambura nkaziguha. Buri bihugu byose icyo rero ni ikibazo, ntabwo ari ibintu bipfa kuboneka. It's very hard to delegate delegated power. ubwo tudelegate nko kwihunza inshingano. Oya, ni nko gufata inshingano zanjye nkaziyambura nkaziguha. Yego, kubera yuko ikibazo cya mbere gikomeye, ariko reka nguhe inshingano kugira ngo ubyumve. Amasezerano y'uburenganzira bwa muntu ategeka ko mbese n'uburenganzira bwa muntu tutajya amasezerano yose, ndavuga legal ecosystem y'isi yose tugenderaho, amasezerano mpuzamahanga, ari amasezerano ya Geneve, ari charter ya UN, ari amasezerano y'uburenganzira bwa muntu, mbese ari amasezerano agenga uburenganzira bya politiki na gisivili, yose avuga yuko harimo ingingo ikomeye ivuga yuko umuntu afite uburenganzira bwo gusaba ubuhungiro, kandi igihugu asaba muri ubuhungiro gifite inshingano yo kumuha ubuhungiro. Umuntu uriyo yaba yaragezeyo mu buryo bavuga ko butemewe n'amategeko, ariko yashakaga ubuhungiro, arabukeneye, kandi leta y'Ubwongereza ifite inshingano zo kumuha, ariko ikavuga iti abantu babaye benshi, reka dushaka igihugu kidufasha kiba hosting. Kuko ahangaha muri ubu busobanuro bw'ikiri bwo kuba, ndagusobanura n'ibigize ayo masezerano byose birimo aho ngaho. Icyo gihugu cyitwa u Rwanda kidufashe gutuza abantu, ariko muri uko kubacumbikira turebe abo dushobora kwakira nk'Ubwongereza, tuzongera tubagarure, ariko twabanje gukora screening. Screening zabera mu Rwanda, abo tudafashe bafite uburenganzira bwo gufata ubwenegihugu bw'u Rwanda bw'Abanyarwanda, cyangwa se iyindi option bafite ni uko bashaka bajya in a third country. The first country ni Ubwongereza, second ni mu Rwanda, ariko buryo bajya no muri the third country. Urumva? yego. Noneho kuri icyo ngicyo Ubwongereza buri kuvuga ko nyine bagomba kuba hari ahandi hantu bategerereje mu gihe bari kwigwa kuri dosiye yabo, barebe nimba ubuhungiro babo nk'uko bisobanuye mu burenganzira bwabo. Hanyuma kuba kubera iki batategerereza mu Bwongereza, ni ikihe kibazo bateje? Ubwongereza ari bwinshi. Ubwongereza busohora 9 billion every month, amafaranga ari menshi cyane, niba atari every year, kugira ngo bwite kuri icyo kibazo cy'abimukira benshi. There is a huge influx y'aba immigrants mu Bwongereza. Icyo ni ikibazo gikomeye. Gusa ntekereza ko hari abo market, nimvuga market urumva population y'Abongereza na economy y'Abongereza, hari abishobora kwakira, ariko nayo yamaze kuvetinga kubera impamvu z'umutekano. Uriho urumva? Yego. Now bakavuga bati u Rwanda wowe icyo uzadufasha, shakira abantu aho baba, turabaherekeza, turebe ibibatunga mu Rwanda at least for mwaka. Tuzanakomeza turebe kugeza ku processinga birangije. Now hakazamo politike y'Abongereza, abantu bamwe imirimbagiza uburenganzira bwa muntu, ariko cyane cyane politike y'Abongereza. Urumva conservatives nibo bari ku butegetsi. Now conservatives nubwo bari ku butegetsi, hari ayandi mashyaka ari nayo ashaka ubutegetsi mu Bwongereza, bamwe bararwanya iyo politiki.
icyo ni icya mbere. mu kwirwanya bavuga ko ari uko ari mbi cyangwa no kugira ngo batange igitekerezo gitandukanye no kurwanya aba conservatives? Igitekerezo ntabwo, nubwo barwanya amasezerano y'u Rwanda n'Ubwongereza, ntabwo batanga another alternative. Ni naho ikibazo kiri. Niyo batangaga bati another alternative, mwebwe aba conservative muradiringa n'u Rwanda, mwebwe aba conservative muradiringa n'u Rwanda, ariko nyamara twebwe turashaka tuvuge kubajyana Brazil. Urajya Yego. yaba aba conservative bavugaga ngo twebwe turabazana mu Rwanda, mukavuga mutoya u Rwanda si rwiza, twe dufite opinion ko mubajyana Brazil, urugero. That would be alright. Ariko bareba n'abandi, they are not suggesting anything. Cya kabiri, harimo abantu bamwe bitabaza politike ya opozisiyo y'abantu bitwa ngo ni opozisiyo b'abanyarwanda, akavuga ngo Rwanda is not safe, Rwanda is not democratic, bagatanga urugero rwa Victoire Ingabire, bagatanga urugero rwa Rusesabagina. Ariko sindi mu bantu bemera yuko dosiye ya Rusesabagina ariyo yaba igipimo cyo gupimirwa ko mu Rwanda hari ubwisanzure cyangwa se hari ubwigenge. Oya, yewe ishyaka rya Victoire ryakwandikwa ritakwandikwa si ryo gipimo kigaragaza ko mu Rwanda hari ubwisanzure mu bya politiki no gutanga ibitekerezo. No, kuri jye siko byemera. No, ikibazo kirimo ni iki? Ubu aho ibintu bigeze, aho bigeze ni uko Ubwongereza bwamaze gutraininga abapolisi n'abasirikare bazaherekeza abantu bimukira, Very highly trained. Baraba bamaze gupasinga out in 2 weeks, batangire indege zitangire kubaza. So is that a fair deal? I think so. Aho kugira ngo wangare mu batagushaka arabakama. Nawe ikibazo kikaba ngo, of course harimo dimension ivuga ngo Abongereza ukuntu reactinga ukuntu abimukira b'abirabura hamwe n'Abarabu ari huge number badafite uko babigenza. Nyuma ntabwo ariko babigenze ku mpunzi zavaga muri Ukraine. Muri ikibazo cy'irundaruhu. Hanyuma uza kunsobanurira kuri iyo double standard, sibo abantu ba mbere basabye ubuhungiro mu Bwongereza, ariko abanyafrika nibo bashaka kugarura iyo double standard ukuntu bafata. Ariko ntabwo ari abanyafrika gusa, abenshi ni n'Abarabu. Abanyafrika n'Abarabu. Abarabu from Iraq, Afghanistan, from Algeria, from Tunisia, abenshi from Syria. Syria, yes. Abandi ni abirabura. Hari uguhitamo, hari ukuba cuzi ku bantu wemerera ko baba bari mu gihugu cyawe. Ikibazo ni icy'Abongereza. Abongereza iyo ari impunzi z'abazungu bene wabo nta kibazo bafite, ariko ikibazo cy'andi mahanga ntibabishaka. Ni nacyo cyabakwe muri European Union bakora Brexit. That's the same thing. Ntibabishaka. Ariko n'ukundi kuri hari another fact idashobora guhinduka. Ni benshi mu Bwongereza. These guys are a lot. Yewe no muri Italy ni benshi. Izi mpunzi bajya ari benshi. Ariko who should be blamed? Ninde wakagombye, who should be blamed kuri izo mpunzi? Of course it's the West. They are creating situations in these countries zituma
haba amakimbirane atuma bahunga. Abo mu burengerazuba bw'isi nibo bari kurema ibi bihe, of course bararema situation zituma abantu bahunga mu bihugu byabo, kandi bamaze imyaka myinshi babigisha yuko iwabo ari mu ijuru. Nk'urugero Bob, situation ziremwa n'abo mu burengerazuba bw'isi muri ibi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bituma batekereza guhunga kandi bakabihungiramo. Urugero, who invaded Iraq? Intambara ya Syria kuki itarangira? Yego. Ikindi kintu cyoroshye, ibihugu bya Afurika birimo intambara, usanga akenshi ibihugu by'uburengerazuba bifitemo akaboko mu ntambara zo bita ngo ni demokarasi, ngo biriya iki, ibihugu by'uburengerazuba biba birimo Ubwongereza, Amerika, ibiki, you get, baba birimo, they create the situation ituma bimukira baza kandi ntabwo ari situation gusa y'intambara, hariho situation yo kumara imyaka wigisha abantu yuko the west we are the better, niba wambaye neza uri umuzungu sha, urumva iyo psychological manipulation. America, it's the land of dreams, ahantu ugera inzozi zawe zigasohora, land of opportunities, a land of opportunities. Ukumva sha maze kuba umusirimu sha, maze kuba umuzungu sha, usigaye ariko mu by'ukuri the fact is it's their psychological manipulation, ni nabo bateza n'ibibazo biri real. Bob, nyemerera tugaruke no kuri aya masezerano nyirizina, nibyo hari impamvu nyinshi zishobora gutuma buri ingingo zigize aya masezerano agiye zikunyurira. Hanyuma hari conclusion y'igorotso mu kanya yuko bavugaga ko u Rwanda rudatekanye. Ni ukubera iki abantu bashobora kujya kuri conclusion ko u Rwanda rudatekanye kandi mu myaka 30 ishize hari cyakozwe kigaragara cyatumye u Rwanda rugira umutekano hari mu buryo bugaragara mu gihugu? It's some of these things is politics. Ibintu byinshi ni politics. If I can tell you, niba nshobora kubikubwira neza, as we started now for the last 5 years, umujyi wa Kigali ufite umutekano kurusha London. There is no shootings, there is no knife attacks, there is no what, there is no, mbese abantu baratekanye. As we speak now for the last 5 years, that's a fact which I can bet my single pen on it. Go to all security parameters, na evaluation zose, reports zose, reba dushingiye haba kuri psychological, physical, security yose. For the last 5 years, mfatiye hafi, u Rwanda rufite umutekano kurusha nuza, Kigali ifite umutekano kurusha London. Umurwa mukuru w'Abongereza ni London, umurwa mukuru w'u Rwanda ni Kigali. Twagiye aho. Tugiye kuri crime rate, umurwa mukuru wa Kigali ufite crime rate iri down cyane. Ubwo ni igipimo cy'ibyaha. Yego, ibikorwa. Tugiye kuki, budget baraturusha, ariko umutekano urahari. So tujye ku Rwanda as a country, turebe crime rate jya mu bipimo. Crime rate y'u Rwanda ntahari hure n'Ubwongereza, iyo mu Bwongereza iri way too far. So kuvuga ngo u Rwanda rutekanye, nirwubahiriza uburenganzira bwa muntu, erega kubahiriza uburenganzira bwa muntu nta muntu uragerayo. N'ibihugu bya the west bishaka kutwigisha on respect of human rights, ntabwo ari ikintu ukora, ntabwo ari nk'uko ufata telefone ukongera ukayisubiza hasi. Ni urugendo.
yuko muri gahunda mukora zose mureba mujyanisha ibintu bibiri: inyungu rusange n'uburenganzira bwite bwa muntu. Niba ari uburenganzira bwo kwambara ubusa, you can go ahead ukabwambara, ariko niba ushaka kurya urakora. No mu Rwanda ariko dukora. Ariko ntekereza ko na sosiyete ikwiriye kwicara ikareba niba koko kwambara ubusa babikeneye. Kuba aba democratic, I don't believe hari kwambara ubusa cyangwa hari point nari nararangiza kuvuga. Niba ari kwambara ubusa no mu Rwanda wabwambara, ariko the thing is, ikibazo kiri ni welfare. Abongereza icyo baturusha ni welfare state, the system ya welfare. Urayumva? Urabona mu Rwanda turayifite, ariko ntabwo ihagije. Biterwa hari abantu buriya ubudehe nicyo bumaze. Hari abantu b'abakecuru n'abasaza batagishobora gukora akazi, hari amafaranga leta ibagenera, hari gahunda ya VUP. Ariko welfare yo mu Bwongereza n'ibihugu by'i Burayi itereye imbere, yewe abashomeri kuba batarabona akazi, leta ibikuboneye aho uba ikaba inaguhereza amafaranga yatuma ubaho. Ibyo barabiturusha. Ibindi byo biri politike zabo. Yego, harimo ni lobby groups n'abalobbyist. Hanyuma turebe kuri ku kijyanye n'uko Rishi Sunak, ni minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, yemeje ko ababimukira bazaza mu Rwanda mu byumweru 12 hagati ya 10 na 12. Uko imibare biragenda bikagera mu kwezi kwa 7. Sibwo bwa mbere stage yabigeze ku munota wa nyuma. Hari n'igihe bigeze bajya mu indege bayibuza guhaguruka. Kuri ubu ngubu optimism ihari iranganite yuko noneho uko Rishi Sunak yabishimangiye bizaba, cyangwa hari ubwo bishobora kugera ku munota wa nyuma. Ntabwo ndi hano kugira ngo gusobanura ibi bintu bizaba 100%. Ibyo ni by'abanyapolitiki. Ako turi gusesengura. Ariko gusesengura ari byo mbaza bireba abavugizi ba leta y'u Rwanda cyangwa leta y'Ubwongereza. Njyewe icyo mbona, nta nubwo urebye icyo Sunak akeneye, si nuko abantu abohereza mu Rwanda, nubwo nabyo bikeneye, ariko agomba kugaragaza ko ari icyo akora kugira ngo political base ye y'abakonservative bashobora gutsinda amatora. Kuko abantu bashyigiye abakonservative benshi ni abazungu b'uruhu rwera. Kugira ngo batore rero, abakonservative bagomba kubereka ko ari ikintu bakora kubimukira. Ni nabo batumye habaho Brexit. Agomba kubereka ko ari icyo yakora. Nawe yafata icumu akaba bagejeje i Kigali, birahagije yuko icyo kibazo cyo kirahari, ariko birahagije ko conservative batsinda. Ni ikibazo gifite connotation ebyiri. Cya mbere, ni benshi, ariko n'icya kabiri, conservative barashakiramo na political scores, harimo na political calculations, which is okay. Yewe n'u Rwanda urebye urashakiramo political calculations z'u Rwanda muri ibi kubana neza cyane n'Abongereza. Abongereza biriya nibyo bihugu bisenya ibindi bihugu byo ku isi. Abongereza, Abanyamerika, Abafaransa nibo basenya ibindi bihugu. Mu rwego ntekereza ko u Rwanda icyo rushaka muri diri y'Abongereza harimo icyo nita diplomatic calculations zo kubana neza. Hari inyungu nyinshi u Rwanda rwakura mu kubana neza n'Ubwongereza cyane. N'ibihugu byose byo ku isi hari inyungu nyinshi ziri mu kubana, yuko ibihugu bibana diplomatically. Ariko hariho kubana gushingiye kuvuga uri umukene reka ngufashe, ariko hariho umubano wo kuvuga ufite ikibazo nagufasha, nanjye ufite ikibazo mfasha. Aho ngaho rero
Sinzi ko quid pro quo, you scratch my back, I scratch your back. Turafashanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. turafashanya, not scratch my back. Turafashanya. Hari icyo ngumariye nawe hari icyo mariye. Yego. Icyo gihe rero u Rwanda nirubakira nicyo ruzaba rumariye Abongereza. Abongereza ntabwo bazongera kuvuga bati bariya abantu bakicara Rwanda yemwe basha ibi bintu ntibubigenze gutya. Hari icyo ngumariye. Ubu ibi bintu byo muri Mozambique, Total Energies yari yahagaze operation. Bariya ni abantu bakomeye b'Abafaransa bari bahagaze operation yabo muri Cabo Delgado gushaka gaze n'iki. Ariko ubu sintekereza ko Macron yaza ngo abwire oya bro twumvikana kuko hari icyo umariye nanjye hari icyo ngumariye. Iyo politike y'u Rwanda ni nziza cyane kugaragariza abantu ko ari icyo bamariye. Nawe hari inyungu zawe batajyaganyeza kugira ngo nawe utajyaganyeza izawe. Nibyo perezida ahora avuga tubane as equal. Win-win. Mu bushobozi bwawe buke hari icyo wamarira. Ntabwo ubushuti bushingiye kuko izuru ryanjye n'iryaho rireshya cyangwa oya. Hari icyo mariye nanjye hari icyo mumariye. Ni gutyo. Yego. Like a big brother relationship. Like big brother relationship. Reka turebe ku mafaranga. Hari makuru bitangazamakuru Rwanda ntacyo rurayavuga aya mafaranga. Avuga ko hari amafaranga runaka azagenda kuri aba bantu ni miliyaridi ni miliyoni z'amapawundi zirenga 300 na hafi 400 n'amafaranga menshi mu manyarwanda, ariko ni amafaranga y'imyaka 5 mu gihe iyi myaka 400 arangana iki? Ayo mafaranga yo dusesengurire kuri ayo mafaranga n'ingano zayo n'abantu abaza se ubu ingano y'ayo mafaranga irangana n'ikiguzi kizagenda kuri aya bantu. Ese hari ikindi kintu ubona azafasha mu iterambere ry'igihugu? That's a good question. Aka mafaranga yose nazagenda kuri aba bantu, ariko kuba agenda kuri aba bantu bari mu Rwanda, u Rwanda rurunguka. None se ayo mafaranga araje muri ekonomi y'u Rwanda. Do you get the point? Kuko hari ayo batanga ayaho bazaba ayo bayahereza leta y'u Rwanda, hari azabatunga ayo bazajya bakorana. Hariho a big office iri muri embassy y'Abongereza n'abastaff babaye trained bo kuzakora muri iyo projet. Utumva ukagira ngo bana amafaranga bazaterura bakahereza leta y'u Rwanda ikayakoresha uko yishakiye. Oya, bafite team. N'ubu wagera kuri embassy y'Abongereza, a team, entire department yoku. Ariko kuvuga ngo bazaba mu Rwanda, apartments bakoresha nayo mu Rwanda, bazahaha mu Rwanda, bazagura utwo bakeneye mu Rwanda, amafaranga kuza muri ekonomi y'u Rwanda. C'est bien. Ni ikintu cyiza. Nabonye Depite Frank Habineza, umuyobozi wa Democratic Green Party of Rwanda, aganira n'itangazamakuru mpuzamahanga, yavuze nk'uko bivuze amafaranga azaza akajya muri ekonomi y'u Rwanda, ariko after 5 years, nyuma y'imyaka 5, nta mafaranga agomba gutunga abantu imyaka 5 batazaba baragiye, bazaba umutwaro ku gihugu kuko bazakora kugira ngo bari iki gihugu nta kintu kibagomba. You get my point? Bazakora kugira ngo bari nyuma y'imyaka 5. They will need to work. None bazakora igihugu kibarera iyo myaka yose badakora. Biragoye ko bakibona. After 5 years they have to work. Now here is the thing. Ndiba badashoboye gukora bakabona u Rwanda rurabananiye,
they are free to go where they came from, mu bihugu bavuyemo byabo. Ikindi, ibindi bihugu by'i Burayi bizaba bimaze kwitegura to process them bakabajyana. Erega usibye kubeshya, tujye tuvugisha ukuri Abdul, tujye tuvugisha ukuri. Mu by'ukuri bano bihugu by'i Burayi nubwo bitabashaka ariko birabakeneye. Urumva ushobora kuba utankunda ariko nkaba ndi iwawe kuko unkeneye. Ibihugu by'abazungu bimaze gusaza cyane, nta bakozi bafite. Urumva ibihugu by'i Burayi, ibihugu bya Amerika, abantu bamaze gusaza. Ndabona Trump avuga protect our borders, iki abademokrate bakaza bagafungura borders. Ese abademokrate ni abaswa? Ntabwo ari abaswa. Barashaka people to do their job. Uzi ko bariya ba Mexican barimo kwinjira kuri Mexico border batabonetse, Amerika batabona n'umuntu bakupakupira ubwatsi bwo kuba muri jardin. Ibyo rero ni ikibazo gikomeye, ariko umutwaro ku gihugu gute se? Ubu si igihugu kiragyikoreye? Ntabwo kikwiye. Hanyuma mu gusoza, kuko turi kugenda tugana ku musozo, tuganirize ku kijyanye n'ibindi bihugu byatekerejwe byo kuba byakakira ababimukira, kuko baravuze bati gutanga pretext ku Rwanda rutatekanye, ariko hari n'indi gahunda yo kohereza mu bandi. Bimwe mu bihugu byarebwemo barimo na Botswana. Igihugu cya Botswana, ejo hari umuminisitiri muri iki gihugu wavuze ko bo batazemera aya masezerano. Aya masezerano bayanze, bavuze ko batazayajyamo, kuko minisitiri yavuze ko Botswana yanze kwakira abimukira bavuye mu Bwongereza. Botswana yabyanze, u Rwanda rurabyemera. Hari ibintu utagomba kwitiranya. Hariho realities z'ibihugu, hariho iyi deal nakubwiye ko irimo ibintu nka bitatu. Irimo diplomasi, political calculations, zimwe ziri diplomatic nyinshi. Icya kabiri, ibi bintu twese ubwa mbere tubikoze nk'u Rwanda. Dufite abantu bagiye bava muri Libya bose bakajyanwa agashora, baraza bakaba processed, ibihugu bikagenda bibatwara buke buke. Icya kabiri, nta muntu twahatira gutura hano, ariko this is a better deal. Botswana ni reality zo mu gihugu cyabo. Icya kabiri, Botswana ni ibintu bishingiye ku kuvuga ngo bariya abantu bimukira bafite uburenganzira guhabwa ubuhungiro n'Abongereza, ariko ntibumve yuko Ubwongereza nabwo bufite umutwaro uremereye. Ku Bwongereza nabo bukavuga okay turabubaha, ariko nibaduhereze space aho dushobora kuba screening tukamenya ninde duhaye ubuhungiro mu by'ukuri. Hanyuma kuri icyo wari ukomojeho, nicyo kibazo cyawe nari kukubaza. Double standard ya UNHCR, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kwita ku mpunzi, risanzwe rikorana n'u Rwanda ku mpunzi, yaba iz'abakongomani ziri mu Rwanda zirenga 100,000, yaba n'iz'abarundi zo ziri kugenda zigabanuka. None nabo wari ukomojeho baza bavuye mu bihugu by'Abarabu bakaza hano hafi. Muri resistance Ubwongereza bwahuye nazo harimo n'iya UNICEF ya HCR. Urasobanura ute iyi double standard ya HCR mu UNHCR? Bagiye bagirana ibibazo na leta y'u Rwanda. Ibibazo bya mbere, UNHCR yemerera abantu ko baba mu nkambi bagahora batunzwe n'iposho. Leta y'u Rwanda ikavuga no, niba uri no mu nkambi, after this time turaguhereza irangamuntu, jya muri ikonomi ushabike nk'abandi bose. UNHCR si gutya ibyemera. Urumva UNHCR
ni abantu bashaka ko abantu bose bahora batunzwe n'ako kadomo, bagume mu nkambi. kugira ngo mbikwereke neza. Urabona UNHCR ibishaka ko abantu baguma gutya. U Rwanda ntabwo rwabyemera, ntabwo bafata umuntu gutya ngo atungwa n'agatonyanga ka. UNHCR igira ibyo bintu by'ubwirasi kandi from the west, erega babikuraho amafaranga. Nose ninde ugemura UNHCR? Nese UNHCR abakozi, uragira ngo abakozi bose UNHCR uragira ngo abakozi rabo babonye akazi? UNHCR birasanzwe, nta gihugu kiri serious kitagirana ikibazo na UNHCR. Nta gihugu kiri serious kitagirana ikibazo na UNHCR. Uzi kugira ngo abantu bazajye kuva Maka, uzi no kugira ngo tuzasenye ikambi zari ziri mu Rwanda zimuzi z'abanyarwanda, ubutegetsi bwarafashwe, UNHCR idashaka yuko bava mu nkambi ngo basubire mu byabo. Ubwo urabara hakurya y'umupaka. Reka mu Rwanda hari internally displaced persons, IDPs bari mu nkambi za Byumba, mu Mutara, hehe. Izo nkambi kuya kuzisenya ngo abantu batahe. Uzi nkambi tuvuge hakurya y'umupaka za Kongo, nkambi za Mugunga, Katare, za hehe. Urabona ngiriya nkambi y'Abarundi ya Rusenda kugira ngo bazayisenye bizaba ikibazo, kandi nibo babwira impunzi don't go home, kugira ngo nabo bakomeze bari mu kazi, kugira ngo bakomeze babone abantu bo batungishe ya system. Iyo system irabungura kuko bo basaba billions ibihugu by'amahanga, bakamenamo udutonyanga. Ubwo abantu batari mu nkambi ntago babona icyo basabisha za billions. Of course. Okay, now I'm getting the point. Yes. Ibyo bintu rwose uratekereza yuko hariho imiryango idashobora guhagarara, mudashobora kubana neza ngo bishoboke. Hari imiryango mpuzamahanga, uri igihugu kiri serious udashobora kubana neza. Ndaguha urugero, Human Rights Watch. Human Rights Watch ni international organization y'Abanyamerika iterwa inkunga na US. Sibyo? Human Rights Watch ntabwo ishaka ko hari umuntu uhungabana. Of course n'u Rwanda ntabwo rushaka ko hari umuntu uhungabana, ariko nitwumvikana Abdul ngo turakwimuye kugira ngo ahure twanyuze umuhanda kugira ngo ufashe abantu miliyoni, wowe ukavuga ukagoma ku gasambu kawe tutaguhereza miliyari nuhava, ngo ubwo n'uburenganzira bwawe. Can we accept that stupidity? Uzi Zurich mu Busuwisi, there is the entire road which goes, yagera ku kazu k'umuturage kakazenguruka. No mu Bufaransa bagiye hariya hafi y'umupaka w'Ubufaransa na Nuza n'Ububirigi. Kaburimbi kazenguruka ngo yagera inyuma y'aka kazu kakazenguruka ngo kuko nyirako yanze expropriation. Kaburimbi kaza yakagera ikakazenguruka igakomeza ahandi ngo yimanye inzira n'uburenganzira bwe. What type of stupidity? Okay, bo ukurikijeho ubukungu bwabo bugeze, bakwepera ko kayira iyo zo bayikwepera bagakomeza kubaka ibikorwa remezo kubera aho ibihugu byabo bigeze mu iterambere. Ariko ibihugu byacu hari abantu bitanga kugira ngo abandi babeho. Uwo muntu hari imiryango mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu b'abafarisayo. Aka kantu niko
ndumva ndibusorezeho. Hari imiryango ngenebera cyane imirimo y'uburenganzira bwa muntu, ariko hari imiryango mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu b'abafarizayo. Abafarizayo sinzi ko niba ujya usoma Bibiliya. Jesus yaravuze muri Matthew 10 avuga ngo muzabona ishyano mwa bafarizayo, kuko mumimina umubu ingamiya mukayimira bunguri. Uri urumva kumimina imibu, ufite agasengezo, ufite ka supanete gatuma umubu ufatwa, ariko nyamara ingamiya camel ikanyuramo. Which type of hypocrisy is that? You let the people kill Jamal Khashoggi in the daylight, then you come tell me go you protect the journalists. How? Which journalist have you ever protected in your life? Hypocrisy. You tell me there is media freedom in your country. Abanyamakuru bakavaringa Gaza mukabarasa, snipers bakabarasa. Which type of stupidity is that? Tuvuga iki se? Uzi abanyamakuru baguye muri Iraq benshi mu ntambara, bari gupfira muri Gaza baraswaga nande? Wipfa kuvuga ngo barapfuye gusa ari benshi, baraswaga nande? It's something you need to know as a journalist. Or umunyamakuru, you are still young, you should know who kills these journalists. I'm asking you. They are themselves. They don't want. Baragenda bagakora ibyaha by'intambara, bagatinya abanyamakuru, bagashaka kuzana abanyamakuru ngo babereke ko ibintu byose they are good. Nyamara ibinyamakuru byatangiye kugaragaza the worst side, umunyamakuru bakamutagatinga bakabeshya ngo yishwa na enemy fire. No, nibo ni double standard hypocrisy. Reka gushimire cyane Rob Mugabe ku kiganiro cyiza duhaye udusobanurira birambuye ibyo tuba tutabashije gusobanukirwa kuri aya masezerano hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda. Urakoze cyane Bob. Murakoze cyane.